What the year, it will be cut, it will be dressed, the other for me in a minute. You know about my country, you open him out, and then what the Shakun will be a piano piece here was I before said they had no baby, some running of Bono, and the animal of woman, and the someone that was son. The Muntie said that the idea catch them on, said the air babiana, you don't know the Siana of Foxy. Ah, you'll be as a name about a dry word, you don't know your side of a piano piece in your side of what's the idea of my bedroom. Only a woman on another safe from a gapping or Bamo for. Ah, Jelly and putting Uncle Pressure with Jack. Yet they done or Joe. Ah, maybe other piece. Oh, Joe. And then, so what is said, be an appears here with Johnny at the Nambia. Then you'll be a say, when the Shakun Kubia, your friend and an abwade, Nanabwade day, one also be a busia, the Nanama Candia to her Ababeto, and then or become a Dofwin Nazi, and until then, yet you are side before see a day of the baby. Then some Ranavia, you are by drive well, a day at the Bono, yet your banner. Until what time I should do, and from what case you know who you're coming. No, was I before see a dear young baby? Ah, and answer me, I never yet did maybe a new cannon. And therefore, yet here will be a brother market here, and by your baby, and I want your baby, and find some boy, the answer I see you, see your car. Yet I must say, a Busiana of Frontier, you that must say. Can any fitias no ni Asante ni Bono ni atwum ni infante na bibia say ni ho na mum na ye busuaku na yo asona brutu oyoko asachiri sa ne ma na wo honom enti no se na se obi e se kumewa ko no obi anim se aduana fo ni edi doma ko nan so aduana fo ni edi enti so doma ni nua ene kumewu ni otimi ko di ade wo honom. Oh my God! Enti ya no echi no ne wo kwaman a ne Kumasi kwaman enti sa kwaman na kwaman ho na makum ho na tafo ba na obi adi nkwi dwaben mampon ne nyanka momu se Asante na kwaman hene no Asante ankasa no eye ansa na use to the face ya Asante nation ka bom sa Asante beba no ne o kwaman no e wa henfo bi o ma bedi kan be dia de na sa line na mu and use to free buy start free twum na twum fro na ntwi buy na ntwi buy man 40 unti yam tole mo ase twum na jase twum fro na ntwi buy ntwi buy ana fro na kobia amenfi buy kobia amenfi fi honom ana utia kenten buy to utia kenten fro no bri ebo buy into bri ebo ne the last kwaman hena onu yansana Asante formation eba okay enti da obri ebo no wo fa ase ne osedu to the face opemso na the buy ne say sa time so na osedu to the face wo akwamu enti ne ofa obri ebo ne wuye no ana moto ne nkra se ne ofa na wuwa na de namso so ama obri ebo wuye ne ye omne doma akon ana ma obri ebo ne wuye doma ya sata no mu wo sufula suntreso ona no mote ona na domate na domafo no wo ona omne kwa amanfo no konye ento mudi kwa amanfo no sunkuni menam so ma obri ebo ne wuyi okay ento obri ebo wuye no na sata mo se tutu wa akwam ento wa akwam no ne to ne nkra so omra sata na akwam ne fe na ansa sasraku enti no ne no good relationship ana o man kasa no osetutu ene konfano chinya ayonko fa free denchra enti from ho no mo ba akomu ho ansa sakro enti omo to nkra se omra no oma 300 men akofo Hasan so mo osetutu ne mfa na Asante enti na konfano chen so ka ho enti omo ba esa akofo 300 na Hasan no ebi ne dom koma asafo hene akwamu ana ebi nso de bantemafo masefo enti sa tam no Asante ekwa no mo kon style of fight entokwa ni nyina no na ye de omo adopt free kwa akwamu ho no a omo de baaye enti omo baaye no na osetutu nso any component with some special relationship. Na sometimes na kwa man on some more danger. Okay.
no mo som dencha akwasi da bia mo kosom o mo de good esika futuru o mo de baha repato so nim baha baha bode ho na ye ya awo na baha entwoma ani ija kwasi da bia o mo de ko akosom entim jakari ebedi ade no ana o ye se enti na asanfo no hu sa ade ma bia ekoso ni ade na ye 2 hash it is ade a o mbe kom ho abom na prae hoi o kaboma emu uyi ba kwa ne bu enti ya wa mahene bia o mo kik an satam kana na mahene ya hene obi adi nkui dwaben hene ofenso hene kukufu hene edwoso hene no me be dumienu ana mo kabom tena se ni nyina be yeko na yakosa Asante enti Asante no ahyehyase ebenya Asante nyina ye Asante ya kia ho abom Asante and a corrupt ya be Asante because of war sana netie enti omu nyina eka bo mu ye se sa de a ene omu nyina be kom ho abom na omne denchafo de akofesu enti dencha hena so te sa asem no suma abofo ana ode warrior okufo ba akoka ho se onfa nkra bi mra Asante enti nka na ode ba ne ye se wate so maka ho abom na kasa ni nyamu sa atam so na komfa no che aye ya mo ono omu nyina ehia ye se obekonjo pampa so wa godin so ba besu na so no na abeda o ma no efi honom no obubu omu more ene omu etinwe hye de France phone no man eye se eye apam bi se efi ne kuru mu nyina aye baako entina omu nyina aye baako a godin su na ba besi na so no eye besi eye osetutu enti osetutu na ye so na osetutu na beda Asante na no entim da kaite sa asem ono de bofo ede okofo ba akoka no se onfa nkramre osetutu ene na han fofo no se omo fo me sa Asante no oman kan che na anyi permission omuntwam afei ono na yo overload e so no tra sikadwa so na nya wo mo a afei nso nyema bi omo kekeka se Asante forma na adencha forma na omo de dededa no omunya aka na ya hoho ama Asante ni ba so ne dencha ni bebeda na wa won so yesa wanya roya abani fie ana owo na akonya bi oni fie odinadi enti ana ya no achi no omo sanfa gold dust enka ho na sa ma hene na omo kokabo mu forme Asante no obi entwa ne nsa baako enka ho mfamra afei kwacho obi entwa ne nsa baako ne nsa tia baako enfa nka ho mra na afei obi ayire odo ne paa no on sanfa ne nka ho no meso o na hemfie ho no mtim jakari na Asante anso no se Asante ahemfo no dumienu na oma komutira bomu no obi entwa ne nsa baako sika kokko hye no sika kokko no ye separate ana ne nsa baako ana afi obi ayira odo ne pa so yiri na nsa de odo no pa fa na cha no no me so mo ho no endi ya de bia ha sanfo ni yise a obu animtia na de osoma no de sa amane ba no ne afi ni brebri enti ye benya Asante kase be si brebre amanka amane ama no ha na start enti brebre no baaye no onam ka chane za ensem hu ana wo kana Asante fo no enti no warrior na omode no baaye no Asante fo no ku no ana asomafo brebre no omutwa ne nsa baako ka chane se onko kan kire enti jakari se na se o ma declare war enti jakari so call ya no so tia sa asem no so na se ne bufu sometimes obi antim nyina nanim na we very powerful enti abasa na ese ekon na bebenti asanofo no so start boabo mo so consultant so enam se Asante di kan omo bom no ese omo di kan koye domafo no omo ko revenge because domafo no kum obri ebo a aye osetutu ofa enti omo ko omo bom no ko omo di kan koye domafo no enti omo domafo no kum wo ene interest no ana ma omo ko achiri za boda so kopi ho no enti doma ne Asante ref ne ade nyina ho ne firi na hyase ne ho no enti sa atokwa no nso mu hu nyankama de ne ma bi a konfa no kye boa ma omo dinkunim enti omo consulto no amoye so ntokwa no metime dinkunim na niema bi ho no ma esese omo ye amamre bi eso omo ye se omo timi ye nko ade a ede nkunim die beba enti okaso be hia ahene miensa obe sacrifice so mansa na Asante timi edi nkunim enti na adwuma kase fo hene bi ne efe no asenso kofo
Okofo asenso. Okay. Wono ne yesie ne nimu ana ne nsate tesoro. Ena na nadiko pem. Joso. Joso. Wono nso ye twitwa ne nam. Ana konfa no chede niam bi efrae. Se ana otugu se mpete besesa nam no kwa ba biom kwa akoto dankyere bia na hofo no eba so mbe yehu. Ebra na abade abawie yi sebu nyina hoteye. Wodi amamre mu nsem. Diasino ene no so wati bi no sabitu wasum sabitu wadini sade da bia nka no ye kasa kira banyensafo abademba se wo betie no wafansem imu aba ene nya ba bia no tie aseni sende from awunia odofo fe no watenenka share video yi subscribe aye obi ni ma obi kire mama Kaakyire ni no we da mo aseme kana ye bia mfa o say ye bia na mama no Asante for the other in the village. And I do. And when it's no castle, you're going to bustle. A swing and a common, a good so. I better ready when you're there for that. Careful. And we are going to say, Asante for the other in the village. Nana no. Yeah, what they say, other for you did make you this year. Maybe I see the shady family. Mama Kaakyire. Bye bye.